Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people. Malul tu taun mera arabelau rogui, ti rukswil tunin mera ti TMC programe. Ngaria to bet program ra TMC el time gim no se pamamel le mertiang a director a labor ma pors ma elway tirga nga adra tokora labor a blue lela kita madagel was seminary service regulation retir last time da blaktia tokora min sa tani sa ma muter ngotitil mertiang del muter mo ma guys modi mar adra bela amo madangali al ula labor bela ul club gul tokora ureor ma ad dos perspective mera blue bela di era do mo rise Mek mutel te allo lek wel gamar ga elwe. Imura to il so gal dim sa dringi maklang tamen. A elwe ang algela algel oro. Teodor ikeda. Mek graduate traskura guama. Kadam dengel waseng takasay buigir bela motor dra daingak. Ikut makriti mer bela man mo ilaro matuta ko ngel wase ole gam maulora labor. Bisa imol to il mal kumtera TMC mara okya kar mamar rogo ya congratulate ka for a job well done. Welcome ka mera workforce well. E malula ngo ko lega kasabe emel me motor adra labor. Yo bas kule me gud muktit ya to kara labor le tiya ko to club kul me gid rogo. So once again welcome. Sula. Ya to kara labor akul maskaw makadakora mali aldadu elbonia krik. Ya ti adi morar adlo rengas. Jala tara ko to close to do sa dinga arbelaw mel alta min sebe ed lo den wal mel ngaria grim mora a director mar adra labor rogui en sibil en sel right back mang agi gora di sub di mushekit ek peska olgion le mil tuta rang to sebe mel lo mo tiar program am sulang agora idung e gambam saurat al musa muluk mertiang bran muk ngagil puk sa setan ting laureram mar adra blue orange ms Melbourne karir lalu kan tos peanges so ever skill me sekat morgere morada ti kwaswa ngargi de era bora idung ndo bonga de bera igala lo yung ngor kami ga pelau orange me bodo susra other pelau me bado otro sia susra mora president la blue pelau vice president Renaldo Ilo marogul minister sering Marogul tirang executive branch or executive branch supplement to Plurelo. Tire kalbo totor siya sa social mora ay bedul maraklay marugul belaw rogo. Ang asulir apekal tam til obtebe lorur tatokar suang mata tire kal tanong dalong okor belaw makpati. Bilung maibiraklay marmasil belaw rogo. Sisi social wortir Kabe North Mar Speakers, Mar Adra Olbil, tiga motak kalau State Government. Direkal, leak labas si Chief Justice Mar Adra, Judiciary Rogu, kira la Aungilu dari, apa merabul belok. Marogul ada orang setiap program ni, era bora itu, malungin total bertir. Semua melmon. Un poco waise lo hace ya el Bureau de Immigration Malibor ahora con la Ministra de Justice el Ministerio Vice President esta vez me tocó el Bureau mangaria Bureau a tocó división mangaria división Immigration la división de la Labor yang hanya beberapa Bureau dengan la Ministra de Justice dice que kita mandi mengara Immigration Labor at times mandi mongara labor. Algo niya kel ke immigration. Immigration malu bersama dengan arti yang unger. Di malungi lah produk mo clear program berada immigration. Kata mereka masih melania auror kata mereka yang tata mau islo senganya auror nanti moru ngil kira la alula labor. Tiagi tiap alu turang atau islo se. Agi girel ger tialur. Iba ulmon me digo eso sengarangal alela labor ma immigration.
Sel ngar alela Bureau of Immigration Malibor, ang mga luwol, manggar, yung tabi arawngil kelakar ngela, tial maori rebelaw rogir, si sabelel matabadalel, adan merap rebelaw. Lulti direct loldubo, awat pe arawngil MCC, el tokora brior, maungil dois ar adra lobrior. Yung tau tabek kelula abulur belaw, rogi. Yan dia kawa Allah dia kira tau ternya pura immigration Malibor. Segi dawan ngar lela immigration Malibor. Era bora idunge. Edol mol mata bora igel. Luaya tel lu eredre atu tau. Jibo wa iso se. Obak introduce ada ngatel lobongget. Ada ngat pamenge bora idung hak introduce ra artek kise ka Portia France nga special assistant to musora Bureau of Analytical. Ya kami to kau na introduce sa elwe di ku tumon sa elwe abro lo pangela division of labor. Di alalsi sa katiang apa sa elwe mo obro lo pangela bureau. Lela bureau. Tadigan tinggal gitu mo or ngasor di la bureau. Ya tan. Di aroi da wais wase. Mungil balo ngel balo wase. A elwe mo motok tani ke la bureau immigration Malibor. Malungil direkal buku wais wase tial bureau immigration Malibor ngani adori wan adlo bureau ni. Tia kadra la bureau. Di immigration ay bor adi labor din di 15 al ato bro am tebe era igal le lol mitela le pen ni ma immigration malo preo duro la loro ni immigration Malibor ta be bor ay segi da pluna number ya ka sebe edel mel mol mel wo extend le ndal ala space segi da tara ora wal kan sing mahin di magure con su lugo tarak sei e mo sebe edel mo وقت مقطع جيد نرى لا بيور من يسرى ليبور وجسم الهير الآذ المسبئين تذكر تقل نلا لو ضروري نقول هذه سيد ربنا يدون قبل ميتو ديول المرايجل جيدا مجيلة المطمق سراجي ما جيدا سراجي وريور المملوذ rules and regulation Malibor. Rules and regulation Malibor Amerika Tmokra 2005. Kaya dal way sige de to kam la chance ralla ngam Tmokra ulpira ulaw. Ngong president edera ka tura rules and regulation minuta ta. Al time te gi dolo ra Amerika Tmokra. Sa 2005 amranga ke karel amendment. Sel subcontract. Sa Amerika Tmokra 2015 siap esel censes semloni and merong el alta ma yimlo tua yerro gui ngage mo so isabase betul lang ngariak medel angaranan tenen lo so isabe di wais rase aiga ngadim lagi molibo aiga ore di ngari la agi di lablo tutia rules and regulation el mo se el ngila o mi wetengi mo tutela ngari lo ko ndaka di ngara Allah mdo misala giral mo so isbra according to the term tel tokor immigration Malibor and giral other immigration Malibor formula legal regulation mo Atteralla segi atetel atretele lo mrulla o se mo se be mula regulation comparable mortial tokor la akmo mul di baik pok mo ablan ngum sa por sembelum ursel hotel imol ursel hotel ngarwap egim bay ngesew lom opa ngil mol sel lo bangalel ngagi da elwel ngatiam mal sumu mo nya ora pol skipper nya force egim mo ay ngesew dire kal elwel ko sa tel after force manguk nganya parte am sulang force asusam lam to malagol man ba alda to ongray do
Agida le tial rules and regulations agida labor el milgat mokra February el hablo do start lo tauter user last week August 5 dimla kamal klol chances ra alsel bayimlo seguido blaldu de la director amlo marura do dara uriora bodol tauter tial udara brovela de la olvira kalulaw o gore mo sumuok laigal sumuok le odoro daraigal dudul waseng obligation aigal ngal ala employer maigal ala employee mo blakatak latetele mataraigal lulo director el gira la chances ral ulbelaw earlier this year agidale olbila ultabdi alla al state government asabiir el hire ada ngod ablu el more skilled work wa mechanic marwa accountant dia kalau spera work permit labor yang aramo etam le uspera work permit why gagi la amno sai seperti rules and regulations lagi hindi parte sel la wasal sukuma ada state government ma uspera tiga do set as unskilled workers tiga le malam leta makarang tira mo uspera standard work permit labor matial exemption sel المرا state akmal di mortegi del mora skill del urior ndi ngwai segi dia directora mal mol milgira lo meser sel contract tra state ma employer ngi la da ngod blul wa assembly tagil requirements tara ul magada dire kan no meser tal u de kita mlamo ada United Nations mangiral ngarinya standard del do ki ngi dire kal server tirgal ada ngod blul lo ura blul belaw Edirakal mlo makatakliya minimum wage. Minimum wage sa katadarogul matingal wasentri dala 50 cents an hour al time. Hindi ngogay regulations sa kadamla makataklil wasay. Nganya igal urior mal ubeng teleta el sabela employer el employer ada ngod blue edirakal require ngil personal minimum wage. Al adra shares sab amal mo tablor adam al adra shares edirakal pa minimum wage. Disel amo gelong edel me kamla mo require mo para minimum wage. Tiltede. Hindi ang number 3. Di ala tu. Tu ada kam Asin tiltede la trasel sa imo mo ngara minimum mitigil terong adia. Hindi mo yara kal employer. Dire kasi kita teleta la sisil mga domestic helper, mga caregiver, mga missionaries, mga students sa lorior. Kaya kita dia kal require la sa pertira minimum wage. Hindi sa kita teleta minimum wage sa dire kal sabihin hindi kam haraw minimum wage mortigal nga school wadir kam subaw nga probationary period. Traldio insutra question na kama. Yan sukuma ada oron mora let's say oron mora kal metro oron mo momre. E momre ka tur min sebek hire ngin mo oron merang. Nga kada mo masayay dal sen criteria gal teleta el mo sabel moyo da al time ala sa dagat sen transfer. Okay. Hindi tiya regulation sa mlo specific mlo makatak lagi dal teleta en sabel wanda ada la wira wana kambali e ko Akmal ko ra state, at sumuro ra state, at momre ke muro ra private. hindi ang bay sabel private e mo state. Dia kasi ra state, chen sa ka venor mo tirtikela dere. Ito di morme, dia kasi ko mubul mora. Tala sabihin mo fitter cell re-employment mo lang breka kabelment na breka gagir ka venor Hindi ka muro mora ka venor mora ka venor. Sela definition ra kat employer nga ra labor. O siya government ta ka employer. May gero kul labor apply mo ng employer. Hindi ka venor. Ngir employer ngat tella. State ta dimla kal employer. Amle employer. Okay. Hindi ka venor. Hindi ka venor. No, state amle employer according to the definition sela. Ang dimle allow ra state national government may gel agency ring. State ta kal agency ras ni saul. Aul mle employer. Segi ul ta tigal state al amlot mag mo ko bangel ul bira ulaw. Yakut maklik masay bola kal employer state. Hindi ul bira ulaw sa mo da employer hindi gagid. Emrogol mo uso. Hindi tiragid ng atiyang. Software development, paramedics,
Sisian, heavy equipment operator, mechanic, plumber, craftsman, accountant. Hindi tirigay de ka mo to. Langaral lang. Dimla ka ko kasi nga niya sa pilan mo. Tiyan malungi information ng other state. Mula niya kung siya hindi tirigay dia kal apply al labor mo. Hindi tirigay rogoy, ada kasi il-transfer. No matter what. Ula labor apply. Okay, mbalo ay clear. Sige na mo. Kako, continue. Kamo. Elatara milgat mo kladire ka serchen sa starus. Angara mong ya adal ngar bela wesawal mo uriyo. Agirel to bedara harensela bur belaw engwa provisional visa ringi meso yisu. El alta mengartial se el ngartial tourist se decide el mo uriyo. Ekut mo klaba bilin dir ko sisyo requirements. Kut mo klaba bilin le mo uriyo. Ending harara $500 el fee. Ya sabel nga work permit ringi mo uriyo bur belaw. Es el clause como le mencioné last time. Mungkin es el employer al suko mong net tourist in May yak haringin mo dak yak mo hara igel return ticket ringi ma sel Why say? remember again yak dil sel $500 Why say? La amal bakta kalwa say ikaw el employer el wanga adang ud blumer belaw angar alem el move tel hara tigat ringin mormay regardless ram katmok legal employer angar alem el move tel hara tigat ringin mormay ese gid el boria temen sa adam sa dangi amlo way ablo bakta ra contract ka employer ako ngel wasing hara wa tigat ringi el move tel mormay rak mongger len la ringi ablo belaw sel tara gora milgat mok mo milisi ersegi del repatriation malibang aral ngel adra ngod abulun mar may sele edom gadon ni laseng karentor malibang third party surator maka dia kaudude kamak mosigya bang ra idong beto kaudude lemang mo karentir nga kalbasay al sumang mo dia kal sabe kalongin ngal ngalge kal mormay akawa mo harar sel ticket tangin mormay maldi mom sa dar ticket yan suko mong transfer ang mo dia ka sel obligation akaw Kokomel mo na di kuha ng gelbesalado mo sikra Why say? Dira kaltara mlangod mo dia ka transferable belan di ta mlangod ay gagi del sugumong employee mada employer ngi eng sabel el muratara urior dira kal sugum business motaraw malubeng close kasi gid ang sabel director mo me sabi ngele guk mo muratara urior dira kal sugum employer adal rangod ablo belaw mutaw tara lul belaw kort en modia kal sabel ngal kan gagi del adara ngod ablo en sabel muratara urior dira kal nganya klisi ela director sugum ngora mo nya mondel ngala adara ngod ablo ma employer ngi en muklingal el employee mo ratara urior etira labor ma kal employer atral at adu resolve para issue tin hindi sem maldi mo uriol mangudra ticket terngil morme ya edi 12 months akal sir diya ka lang alakra to answer unless ya kargari la decide oy unless ya karagari la decide la sem mo to Direct regulation sa gid amlo makatakliya subcontract di dalong alila license business ma tara license business ekaltuk kalwase ngara lura bolongot mo karingi ekaltuk la temel starter el ang mamre galo ngara ngel employer trigal adal mo provider self service malubang labor amal mol may responsible take care ay role obligation ay mo ngel tigal employees ang employee. Sabi mo titiri are 25 adrasers in may subcontractor team mo adrasers. Low business. Business na nga ako siya. Sabi is that possible? License. Aling license. Ano nga kasi nga niya license na ako farmer for example. Ako mo titiri are 25 may subcontractor team mo maybe rule license na adrasers mo. Di ada mesring right doon sa pwede. Diesel 25 talaga sa pwede. Diya ka. Nagiging makatakil wasin.
Arsugum ka minimum wage lang. After that, tring lang mo. Namo minimum wage. Oo. Sugum ka contract ako business mo ko ngarti la igid. Basta nga apply minimum wage. Itila sa bel. Di alisip 25 talat wat madablu kung da kalkiran ngani. Sila am na mo kalkiran ngani. Hindi na kalkiran ngani hindi ako net masengara mangani hindi. Okay, yan mo tulungan na question na. May also kung mangarni for example, PPR. Sebagai mall was a provider labor clean up. Services. Hotel rogi. Ikliya kung bali na nga kalkuk tinga clean hotel. Instead of tira marurang iludor, ang mo la tara business company. Sensible. Sila sa bel ngani antan. Ikaw, malmol responsibility ka na. No, you have to employ. Starting ending on services and mara. Ang ginagawa starting mo. Imora uron. Elatara dili kal law takra regulation ngir subcontractor ansuma subcontractor kawa asabel valid appropriate labor ansuma ngania awalen Marcel ansuma project ngura tiawal milkat mo kal gila wa project tal toy mong satsuma niya start date ma end date ngomre ka ngrang start ro ngrang ngomre ka ro may seguidia ma blagatak mong right services on provide may engya mo sa el valid hindi dire kal maldi mo o nga ya tabela la director ng ngomeset mo hanggang malasa mal subcontract lol collateral circumventral la el su man dia also mong maran nga niya wal legitimate lol en pongera subcontract I see Tanga dire kal segi del block talil temporary placement director ang ani TCL el place ra adra urior ra tara urior mo owner sel ticket tangi morme dire kal tara mlongod ang ani chances ra office ra labor wa tel application fee am na $18 ilan $25 direktora gingel mestiriate alla adam at up to September 4 man sabi amal sumaka lesser ang aramong mora finance harar tel permit application mang ale direktora ko ngel sen sabi ala adal sumang mil arsel utel application form ngungi ma-visit ringil mera labor at while offset at tel cost application fee meta dim sa invoice mo Timo harar sel $7 sab SL application o ko rin makatmok lang yan sumang mati at tumublang dude kung tsaka interest legal dude kung milay ka di OTC di OTC lemrar niya gada kal refundable tel application fee anan refundable sige da ko ra may dira kal tel as regulation sargi damlo dira kal mat cycle wayal treta le mo dia kal sa ela director ko mira kaul makahara adra mo dal al suguma sige dalo ko niya elwela sel suguma director o mesen ngilo sa man na mabuto ka ara adam employee ti agi dal lurior mang malara ta alira adar bela o malubeng guardia kal make sense ra real mo ru business sa mga ngi sige da director sa bel mo dia kal ngir kam kamalatir malube kaya del employer ang anyatal mau tahu terala edira kal makarang involve ra mo bang kala recruiter dia kal comply alula labor kaya kita bebira teleta le mo dia kal kanya malubang employer ang anya balser government balser labor ang segi de mo dia kal sabi ang tagal teleta le mo dia kal sabi la director o ngira premier atim lay gay dia koraklat ka lang kali ni klit na question adolara adara huiliping yang lula huiliping require ngidil foreign laborers el go through a POE sing require mora rogul bulu for example ko kom dir government adir kamne elul roya diplomatic relations sergi makalates ila dolara agra Bangladesh ngaria department tra Bangladesh wa POE era Philippines they want to make sure that rira they are being abused they do lo tirak lalla sengarngira labor
el time mo regil other countries. Mal masaw le ba ti amal ungilen. Tilaw mal di loru ringi regel bulu. Elat temru ringi ra Philippine. Temru ringi kabal mental mar adri. Emo require gi dem modem altirak karngi. Matam aldorok la on requirement tel ma. Ata requirement tamlara police clearance ngal employee. Protector adri. That's basically the protector adri. El uda se ela other transfer al sumgari la talamal al mora adam malum tigal dependent trada Yes, sir. eko transfer ti ditel tel suma adam nga police clearance mel DUI ngara rolel al mora da se stobra adam Akti shegi da uktara be a devil's advocate. To make sure adri ra dial abuse ni sel dur country in blasti. Bise nga kamla mga dura adra da department ra Philippine. Dial dulu segi dictator al miu. Jadi dal mama som los spera la mam. And we got to work together. El asigi del protection ra adra leng ak maskaw tiagi. Ngaringa adal demung stel application no meng to ko Amerikel, medul da iksang em la plame. Al meng absolutely dia kata regel. Makadum la me beda ese adra belau luliak kami kita milih betul rogo menggal adal meng kata dira bangong. Di sel merda na mali tertiagi del ula labor. Mandi kasi ka dingo lewa si moltinga. Sikida kung das men gukmurur niya Philippine mang gira dinu adal mom to make sure yang dia kalau mula kalen ulgum kita metigra employee ma mil ngabladra POE yang la POE disciplinary. Sikida ko kora understanding na ako la protector gitu wase. Legerdi yung after 13 May mang ela question na kasi gel baby ra bulu Taiwan siya bal brigel ngarnia luul il tadakalo kung bakalo ro tisa employee gitu mati. ya so fa nga mal Philippine time ato sa ta ti tu ni be bira blua Ako din bring ringi na kadiri kam na saying ra relationship diplomatic relationship gitu elway ma Bangladesh. Yes, sir. Mainly gitu remote gira to ra labor. Just a question kung basta kira ka possible. lawil mo amos sa Bangladesh ela after a course elwe amorastat langanya igel baby ra urior da kadistri ada Bangladesh ngai euk mangani igel baby ra area dia adra Bangladesh 4% Lindim lang ka relationship ra government tiri rutra drong lira brothers markasuns. elang most of elang titigay gidel no tas Le tiablu tiang ani toktang mar scientist ngim Wise. al murula nuclear bomb. am saule eme do idea ulal el mora el vei mi bukul bora igel tokora stats el rest mo mil anya katira Sulang direktor kadang orang misalnya tali boleh itu ate alla masa amal kuka ospe artial library o Isra buat kira library labor paiso kal koradimo o esa bebira statistics egal statistics el poko esa di mga work permit ngal din mga egal work permit la process sa labor ma egal wal blad osad di kabol lultimo cross egal trigel skill state government and di kabol lultimo national government ma di kabol lultimo other belaw melat ya wal qradi wala la rior na udali sel di mo ba en qorawado makpesra talbila na labor lo mesatial labor market terkide malle di bok kumulo ay sera tingilo gidingilo toni 2016 el mera 2018 en sera 2016 ya rangalela non-resident workforce surveylaw tigaydo ko sa til nga private amle 6,782 siyam de ora 2016 ang ilas by 3% almost 6,009 mateng al 2018 almo 6,007 mangorawal lorba memorium ding sel domisra floor timing dia kalsal macro difference bago ay sagel trigel ngaral belu tok al sela workforce gid elang akot el dil ko remain el hotel ngarbab el IDC ar other bela or other hudipin termur terangar eden mo yol tela
dire al qura dio sisil qura di mika kong il masa 2017 milteng ara 2018 ong erong lo mangel lo ngila huri ping ar adra Bangladesh el ngara tadir ngara taltela el meru dart 2002 qura di murter segit eng sing adra sina terklo china Shabal adra Taiwan el trige ngario mal ngario outit ela sel domesra melang wal sel domesra make up ya adra huri pinga ngara o email basent el mudul ogol mel basent ngir del nombre garra ya Bangladesh ngara trum el basent ngora wai seguida a difference ti ela sel guk momesra urior ela obisra labor cell classify egal position retir engarngi egal duk mon service job aya dimuk porngia digal domestic helper ma house boy ma o ngarnya production jobs aya udimu kornya tigal ada exam ada construction ngari get professional and technical jobs aya udimu kornya wa accountant ma tigal technicians ma engineers and then ngari get clerical jobs tigal wa the other office front desk ma ngari administrative and managerial jobs tigal gora ngari ngari mareder ngari supervisor tour supervisor Egora nganya sales jobs tigal sales clerk sa cashier tisma daigel leng sokal di mall ultra kasi ngara ko tel protocol jobs melang ako tel 2016 el me la 2018 amal protocol lurior service jobs al sila bulgulak mo al sila tigal rogul adra mo del lurior al sila private workforce service jobs ako tel protocol tirigi del domestic helper ma adra sales marang I see ong il sea production jobs adra construction I say ong ide professional and technical ulgomeng sel amawri le gadoya ka channel ngami pa yo orta gal number sel ditin mo yo Hindi mangulo kasi tungod mo. I say kung dasen pa biyotor tira mungway seguida bla bla urior la selva domes ragigi del service jobs in service jobs ba idi kal ngania farmer ngara production jobs sel tele la labor classify mela service jobs nga ogol mel basen tringi adra huriping ya tru melon mel basen tringi atia 2018 tru melon basen 16% ta adra Bangladesh es el longede adra Sina el tru medel basen production jobs tiagit sel ngania farmer ngi ma construction ya adra huriping adirga hotel boto ngara okay maybe del basen 57% en Bangladesh el 31% hasina na es el a professional technical jobs el doso de llegi del mal skill del mal technical el urior adra huriping marklo 62% adra clol China 12% ya adra Shabala 10% diga gida para highlight bay aktire gal yul meset mo elasel waisel dul sa dringin la ra minimum wage ngani el gup mo exempt ngi magel gup te gal exempt la minimum wage magimle mingin pase ela el sel el lurior el sabed el diga harar adra minimum wage Hindi mo tra contract. waisel aigen ngara dynamics ra ngara demographics ra sel ela sel domesra sel dunguna igel minimum wage exempt el lurior igel wa domestic helper ma farmer ma houseboy ya otro klo a huriping ma Bangladesh tedo half and half huriping 47% Bangladesh 47 ya bebira ada mega 6% ela sel uk dobora igel minimum wage jobs igel nungul me over office over igel bebira aur enya marklonia adra huriping al 62% ya Bangladesh adi 13% kora di suagal di makat kora di waisel ulkornia director mo sel domestic tial arungalela non resident workforce wa adra Bangladesh ma 18% mal kora kare di sel tura farmer it make up 75% so ngoy gagi del lo director do kor omesa igal lo urma stat se ora idunga ke ngukti khadido laba o urul di yol olt aga dire gal sebela labor lo meset mo
wang na tetele la workforce re la time hindi ka sa agi hindi ka lo real mga to or regal baby ra agency government sa edel kay nga siya musel arungot siya singra workforce re give e gore migi ko give kasi mangara sa edel elo other bela of course hindi ka ako no hindi ka question at mo nganyong spell foreign labor ding selbo do wa ondas wa amrula program amrula dili kalpo tra club se podo misra lo en se drole ba gagi del kura mesure dan kura wala la urir ndi ka mali si yan di more seguida statistics Kahit kritik ela kita madengel wasing aigal mamen pa prevelaw ro la te over adra bang kalades. How did that happen? Engral permita altura sentirge. Malam sau. Tirgel aigel mamen papsel obong aigel license ang adi license ar other velo. Nagmama tuya license isupen. Dakas el dagalo license yim isurak kase. Girelo tuya. Tirgel adal ngarngi abl oil ngalagir. Mle house boy to farmer. Etsensa occupation etil asabel. Sense occupation till P300 enyame mamang onne restaurant alwase apla open restaurant emla tre nangam sebel kiaser trige all di kiaser alu betangara gale ora se sebe di awes rege da awes tangani apla tak sengal orur tutia Ambul sit out smart trigi. alu bang Leng kita madengel wasing alu betiara lakpal di blok asimra abla takat mutil wasit tidara. Hindi obora igal stong and sel open asim ng adra Bangladesh and mura bang ng adra Bangladesh. Dimla ka tal ngari adra belaut mura dronglen. Mong akora di bring it up leng kita kora di orang yang ngerengi yang di meral teko over lagi it's dukung tahu versus dukung dulu ya suku mengani aku rawi recommendation rala oleh kau tian naso Brazil tiang incorrect terengi leng it cannot happen in Guam it cannot happen anywhere else at Amerika dia kalau emel momal ko dia kalau emel ngagi sil open restaurant em sel square ke bora bangke mokaran ebom shopping emo beyond the job description ro tim le bring ile sel over tel ro rogi e ko don ngerti tim mel open restaurant and there klela adel for example di wa nga aktuk na train rakyonin mo engineer can that happen ngaria o singela governmental wasit kal ka kumil kara mo madu train ra adel mo ro restaurant adan dito rangol sebela paperwork outsmart ra. I'm just saying that lang. Kasi may sending everywhere. I can name kakarel mamen pa provelaw rogir el adna mitro oreo mur babadaw el morabilio mger leng beot. Hindi ka adro rogir. Matam ka ko trim lat mul te over ti al system. Ako di bring it up dito lang interesting subject. I see. But the correct ralla and the outsmart. I'm saying outsmart the giver every time. Alibor ang aptil omal, selamelo la baga rogu digira alibor no kutsal parale. Why say? Yang lama attack sepa marogun men tiyan. Bakti miska end result. Ngayon mirra lagi na matigaringi lola ko altela nga rapot kitni. Milgram atrases, euro 2 years, a total of 40 grand. Ako adi galing akong baseng tiay gidi apresi el community de kera sela ul makora di bringa ide len eventually to take over gid adra huy pingam na take over gid rogo obora restaurant ngla di monmuta restaurant rumir ngaram lagi ko adra huy ping order obora restaurant ra everywhere mang ako to me akti bring it up ngarela limon make sure ay gid nga ala dia Kamal masaule echegi ngara lo balay bor agi malmol melisi ringil
make sure yang gaya del adal sumang mo chance occupation ngi yang maral Hindi nga ngara natuksyon mo kumarik po. Anya babilnya lan ma experience ngin mo all ter say del Okay, more gaya din mo. Okay, malumila director malmutan may follow-up partial program le tiamal club good. A question na nga kan mga director say self-program re-release. El girin mo chegra da Bangladesh L'Oreal mo lata del diagal employer retive. Nara statistical information. Utela tira bluden nga tri relil giri tira. Kaya gira question. Mal saula ko lere akto ka dia kantil blorawan el belu. Auroran motmok tan nakal blorawan el belu. Auroran motmok katilo del wal qoram le task force. El morarokul adolo belu. Milkat mok la la task force magi iliu kli belaw mlora alba mablilio marokul. Agim lam tiglo setirgal Bangladesh ada kadil ngara maser. Tiga ngara alba bul belula kalir turis. Oh, si. Torre kada temlat egal ertra alba. Seguida agim lam tigil lurerir di teploil tigil gir tigela. Tigil timlakal ngalgir mananya ada amlonia ubror tulbals mangania number recitation mangania report seguida task force and di kukora karior ndak mo ban ngartiang nya sebe mo provide uri may mo como sa ding lese ngania a report ngil task force zia dim la labor mar adra abebira ise tsir intelakal lo yor Makahalik Christian, may laan sa kung makamitigan nga kalway siya. Guhuk timitigan nga gamer ko nga next employee huk siya kung muhay raat. Dia musto na kamlak luto la raat. wai se agi mel saw ya lagi dia mau ulang mo dakal sa emalhara Three strike you out, one strike you out, 2 3 Maria, gira del momento que me vas. Erul temelit la, como dengan was in dia clue to sigra del meu mera. One and two and three, abundas yung importante na. A statistics asum ko din mangyo tira di continue. A statistics ay kabulong dolar. Hindi ka tu matri, hindi mo rin i-check idil. Imol kim do orin yung nek mas hindi ka. Kabulong mo. Nila bimla kalen suera question. A question nga katyagi. Kirgian malayan malat chumong. Dahil maas lolita lula lebor. Omil garagti. Oh, Okay. yak tilab la tak nga tabla vals to mal se tirin di tirga mal mol mal lomar tire murur talu yor. Oh, ada ngare ngara ada kasebeda. Di tige lagi peti gerti ablagi mrula yor ti. Okay, makmut repeat la question. Malsum ko miltig ni adak. Makamla malsage niya. Adir ko den wa por sen melo asen dur gen algem mem ira maklela mamira nga. Magikuktin mo ge moruli. Legal mutul mem tigra. Kdi omal sra nga kadi mo moruli ada. La segi del ang amo la tak mo orte ge gidel esel ki mo sira del lang. Te gidel esel implementation umra lo sengire del moltaw tri. Mo sab el dagi renewing ge gidel an. Niya adam lo pogi mo get masengang. Ya amrin yura employee, ya amrin employer. Dagi mo employer renew employer niya. Okay. Masuk ma employer am na tumili sel talamal mong mo dia kam kengeri mo employee. Sebe el employee transfer mo ra ba will employer. Segi da ka sebe. Okay. Naman dia. Continue. Kada tia to yang open agol malngani adra bulu sorry Dia lo. asum le insira question ro ka mo wilar mo malakan sa mutul gol. Motor gol. Ding ang issue kung daswing egal ko mergol time ngariya official labor en mlarngia one time ladra labor amra chegrara di ka bakte ladra labor mo ngariya pas tir en ngariya di meral mel o adro rotial bland di mel ling selula la labor ose kirem gerira permitter ka it all time di mel ta pressure de ka singa ka labor officer
kalme permit. Ese understanding nga kamalmentam nestobring. For some legal argument obviously AG am nestobring kami umdiak morusil ulior. Dimral taprasyon del wako stimatay sa or something. Seng gire leng ay ka dim lagot tangara de. Sem tilamral toem lo segi del la se kami ada kisi di mora. Dia kisi elangi del adel di mora anywhere. Agency dia la kalmu agorto de. Malu bel ngania ngilu. Orang gonge adlo se betul egera. Ay gegi dia. Di segi lagi morusel task force. Era roguat tilo bado. Lo tak pas ya presidenta se be maklia waltin. Pabilial. Mas maklisi. Ang milgot mok. Mga reklisi mo ba? May sige del mabira wal milgot mok. Agi akmal milwagi or sige del kamral segrara. Sutame la bora itu un lo to ade da la se lo excusa se permit a gara labor. Al processa kasap mitra permit lo bangal application mora a review a labor. Anggal ata mo empty. E alla o sengirem liyo bar ulitan. Kaya giden lagi mut makliya na mo tiakal waisi. Kung nas tisel mars. Kasap mitra application lo bangal akapira permit. Kaya sukum kamo submitra kamo pick up rap esel permit dia kam surrender am uter permit. kaharan ngil wap le lost permit. Belum singgit mera kita Sel segi de lost permit lu ngasi aran lo 100 semble 100 lo 110. Edi waktu lagi lo say hindi na kalngarnya TLN ang mo dia kal renew permit ra ko. O mera 45 days sebelum expire. Director ada kalau kami memang renew permit ra. Membelgula si elal tiagi the basic regulation. Ya employer ka agire lo baba working permit ringi. Na bekal tam lo lor, ma bekal tam lo rar tiag lo. Tam lo rar. Mo ba wala ID card ringi. Dia kam ngil ulel di busa. Di busa ringi. Di busa. Ma suko mong kamatigra adra angot bulu lo rol mora imol rol kemong so happen en kada si kalme permit ra. Hindi ka permit ringi. E come issue a citation sa? O el dia kalau bawa permitting. Sige el fine in how much? Ngari ang strike 1, strike 2, strike 3. Se around 50 to 100. Ngari ya. Ese di rim site ringi. Malmal mora, abu sa itsi mora korto. Mora ko. Yang ngari se schedule tilorunya adra korto temok sa adra tira. Mangile na kadi mol kong em kaharaw malo ko mo challenge. Ela se court. That's court system. Hindi ka dir work permit kal employer agire malki pare ko dara adam direct. Ma officer labor aselamay hindi askal wase go me sa report ra kung bari gire lang gagi del le employee engire report lo senga blam hara salary ringi los me erong egi del rogul tangi lang sel duda sen quarterly report ma labor. Gulo asing mlamo dia kasi gid le kora. Algo ngara. Hindi mlamo niya la protectora gid mendia ka di rutra ka ngole ta employee. Mar dire mal mameu del me submit application tir mong expire at me. Elam mlamo dia di do mal solo se kahara tela. Dia elam dia gim renew dia. Permit. Ya suko mendia ka renew la permit ra agak. Engire melongir memeral Mania certain time. Enggak dia ka permitir. Pag siya lutong dia ka permiterin Enggak. En mo kaga estera la lula gidale Immigration. Mulula. Letya visa work permit immigration and labor work permit. Mun 10 days ang girem lam lo to. Pwede natis ringil nganya ukroler immigration natis ringil sa tekela. Okay, makamit mo sel lit at me. Makukorek challenge. Mulu sa social gagidale. Legal service level was in diak and then was a tiak until yoel diak until ang gam diak bolti kerangga kita matangali argument atran la Gabe mo dado do. ena se ko mul mo buk mo sa ilwe ngorol morngi kita mengira wani ko mata do la temen So kung sige the process mo ara officer itsi to valor dar se bagort. yung guktil ama to ko O se matora gorte di sige del bar ngatia en se edel musa lo mes singir sige. Al labor ang so mga adam ida ka en se el di adam sa singir sige. Dia kada kasi ultmak lem namon yang ulan da ultmak. Dingirel magort al labor ase agi ko ngero mo morsel sitarra.
Although the longer get. Although the more get mo alata tiga Mga merka, mura labor, mura tax, ang di nga na bukit ringi yung uway sa kumila sa namon el selvo lo work permit tenga namoria esel bla 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 tak pa se gaul adra nga adidak ta so mats motik tak se bakbil takran la. tak la take the application amal tak Ngayon sila banding account ng finance. Sa bala director lo say more say More say daw dila. wahala sa laringi mga transportation na yun. Okay, hindi ako mas yung gora mal clear ending last question na. Kamo. Aram tom ska discretion na adra ka pero uro. Why? amal masaura ra itu metsia imol gari question nga aptulu aktire ga adu nga makorsiak masentil ay sel got klo nga al got madak terni Barra dati. sebe dia ka padaba ni may gel puto kay gel ado se ado ula lang ala ka discussion Nasa kalau de wali ako wasi bodolim. Ina akti ako dingul mersigid le. Jak tu jak girem kasi tiyan mal clog to yung aram to miska discretion so you have to do it. Mabula awana decision na kaon mora employee reports. E bula awana decision na kaon mora employee nga. Itikal staff for kawas bombo ra direct. Hindi ka la regulation na will cite pero give discretion mo. It has happens before that other discretion abuse of discretion. man mering Mamlara tiya dortin PNC. Hilop tagal krisi ala chief. Mam sa director. Oh, ma-question ako kasi ngaram di mo lang reliya guidelines. I-change rin mo discretion. I see Leng, basta akra director. man marang Hindi lang nga niya list of 1 to 5. Michelle, okay nga po to si director kasi wala ko man gusto kita. I'm sorry, tiyak to belibuk mo diyak director. Di sila discretion, avela di baratik sira molmutra sochung yoskira school mo. Akti ko di man ko ngilen. It's kaya sila ko to clone ra sila vela rogi. Makko di ngilul mo diyak tulo sa ngari until maklung yon lakpay ukka o bongra ra malok to. Man masaul le. man masaul ra itu nga dia ka din labor esel immigration al mu tele kloa discussion ngani ma el altam gukul dire al gimo mo pase beto kay gel lo por sa mangel entel pokto se mula gal mo da discussion dur sit ko le la ga la la si ya maring Director mo dela 7 minutes lagi. ay se Makpis kami yung malangani natin so may kumugem do. Itiang atigal bi itiang last in mo repeat itiang so maybe once or twice mo mos grado pero man mo gin malangi. Makukuna niya question natin si directly te ko lo bis kumim ma. So ko oger mo. Sum dir ngani ako la. Ati ka touch ni so mi touch ni ko ete touch ni. mo siya hindi ko ay solo sang ngania ya malokoy gang triga nga ukro ngania force ma ilwel ngania masori ngania jadi beda ui paseng por siya di paseng lamonya tersantere ki mamu yang lamonya atarak manangil ki mo kore ga gitu ndakal be kaya ospe atokora por siya dire kal mal sungul tiga dire kal ospe atokora la maram at el time agim lamu ora immigration na dire kal butoka mo ngarinya tara regulation ringi minut mo ko tinda sa ngin timle number of days yang lo tinda sa ngin pis el antema por si ngani mo ko sa immigration dire kam namam tengek masih beral butoka I all minut mo ko get immigration di poroget masih ngani atam may sibra immigration por se mo ko ngayu mamat sa gigidin ngara al malubin tereta nga kuk na mo dakal biya del apply au APS resulta sulungila mo start practice kala mo sera zerbil belaw ma Bangladesh namu di ko ay mas gel practice may uy gel gimungot mok kol mora Bangladesh adira ka amo tani hindi ko sisi asim nadiri sim kay mo Michael Bukta teri asum temet mu ngil apply advance visa. To stri no so iso. Ang blo ta kaya diri kan mo to atiri. Ta ada blo ka ra diri diri ko sisiwa. To para man sulang ni director abli. Nga tel TMC umrara
transparency mara information mara rabay makbali nga sulil mo sa mga mertiang. Akum das yung imura to ko blakar mi improve ringi mabela mo serba akra to ko employment. Mga ko lang ali ko sa mga portion do mailwe ko liter ka ulit mga ra close at yan meeting ko sa ating Dire kal labor mla gut makliya PSL application form ma process ringil taral malas mal ruli mang mabeta employer mere ada process ring mang lay seguido ko ko ngila se gagi dal mut application adi dos PM mo September 4 sabe dal mama application electronic sabe ML request ring dire ki ba website and then sa ML email labor at send ngila wa ka dire kalbo wa isa send mal dim la ka application adi wala milngod at yal teletelel hindi adi imam le BSR requirement tamlo fisherman mo require tira health certificate enya mal dia sisiwa get requirements process agi malas mal improve ngil send nga hotel application may get supporting documents ma pay the invoice and may kama ma-consider a complete application ka o tabadira 15 days at sugo mam laptop sel require the vacancy occupation vacancy announcement lesela Monday to sangira to tabadil 30 days madibo to ay gigi kama ma labor amal mol agi gaira adara ngod al balu el mostly mara private sector adi sai de la set mostly mara kama mara ada labor am sam ok ringil wasay mo klungela la employer mo o ada dakal ngata elir ada ngod other belal mo o Michael Lorior dire kal lol nga sera employer el sirabel wa sengal adang mal qualify ay gal Lorior mo di mamalmol malmarur sa igid el nga sera atrabalo amal misulang so hale kung simro kung edik dire kal di ko maklat trawait mo dire kal lulmo المهم سي لور توتر سيل enforcement سيل penalty fee also maka me merura renewal or application tamska invoice engani sel 10 days sel omharangi after saying ya omula sel $50 penalty fee every week ding dire kal di kalulak mong di harar penalty fee also maka late mol la more sel 45 days engya wal digel sebel application oral makradem oisay makradem maklat karaway mal so man sel dire kal mal long sera officer labor kamal masang masawle rabora itong ra tigingem ra ela tutaw ma aktire kal nara school el me aktire kal mannet til birong ko mokmel ng sera blwage emel mena labor makmal mesal mo mal hospera tar ngalige del mutel me mang aktire kal mo ngariya tel tiang al mol lorang sernger tirgal ngara aroy del ngara school mo daswa mer pemrel me uriore da kay ngasero at sumang akplol ko sel sumang kom ngartila ngungila dalang akliw me memdrale abelal mo sebe ed ngar ngilungila dalang akliw so ale oh dale dengan singa kabo Itu tayo mo rin doon. mintu tao Oo, ito tayo. Work ale. Kailangan matuko ko doon. Mga tagkala. Balong velaw. Liya kakti. Ako yung kira nga lalong. oi Oo, direkal. Aki ko na diyo gelwasi. Orawal nga niya takakaroon sira. At dong uli na nato ulit sa maratrapang natin. Li aki nga ra. Summer house nga le. Rupakal uli atit. Niya may buwi ulit el koram sao del wasing dia kasipil korawal lola ay kagi dele ay kang tripartite etel belua di mesti kedungguar bang ade sel di misal wa mesti marmru malam kusokos mar bek patengil la kora ulera ngol korang aria mimok digi tira ada bang ade segunda seria kal harawa tax era do oles samal gergi klujak tula set pebor ada oles malubin dia kan tiga ada oleh tiga di dia atau makaron siot di ako ang daso la si sengara ora mungil tele lagi de los rengas tam vai ser por mal los tiga la todo mal oleh masyarakat civil
aku ada bang lalu apa di mana ini saya tunggu le tu aklo so siga wa so marabu o siga bea wa kultir wa kotoartir ang ngerung etial tokortiale mala petition rabulul kora tokora ikira same sex aku kirim dah seluasi aku kalau ada aku belul merbelal ku sokola kal ke terbelau tila immigration nama tila ada aku belul mobil ada belau enggirin motorulir selas del polo larinya a spouse permit ayi kita kora ditul kora gerin kora rorong udah tial belul wasen kora di kalau kora di ngarinya ambil ada aku belul mula sori dah kairi marme kita kora di mau sambora drone I see. selvo mo ngedei atiagit memang sukma ada aku belul loror belau kora mornya belsel lakam diport ringi bere memsiga urele lakal lo ko kada belsel lo belsel belsel awol mede em diport ringi eng belsel ta tale di bola i social media sel ay gal pilot tir awri le bol se sobol bay mor gdi lo rol harab belsel may gel belsel bel haraw ukreb tra ko musubel ara las no pega ngara obisi ay kita kwadi edel kwadi gansel kemamel bukira ay kela orioling kora to kangaral kora matruba ba ayal kora states ma especially outlying states ya orera kum kora maldi rik ngarngi nga kamu melombit merti dengan ya kora jira wisal kora makit ya kora lagi tolorobis So, Okay. Oh. Mansulang. ba ko kamam sulang yung wilsin siya ko mirowe to ubet sililiak le kora senator kora itu Oy, mansulang. Oy. Oy. Hindi akong daslo asing radra labor o rengs. Sí. Se elwe ole klok to koy. La delingela. ayos. O singa la society favoritism amora radra Bangladesh. Tuming la diakal sa elwa sendi. Mungkin ramsi bon sa mi corrector ngi leng understanding ra ka ul ka merur tiya kita tokol darur ngi a clarify ra issue ma radra bla mo diakal message gitin. Diakal friendly ma diakal balance. Transparency is the name of the game. Makum da si Mark Club ko to koy mo. Kung may rapport yung no tiger rokuy. Favoritism mala umara honto probably yes. Len si building nga rabli ke di dia mo tenge ngukto del mo rabli la tonari nga kamong yal baby love relationship ra other belaw. Adi akal si Bella anti nga kan mel wasi mengkal nga lagem. Maltan dia kalududula. Hindi ngirel nga nga regulation silgiya del atte ringi rokuy mo. Hindi akal ngari wasi ke del lokodong mera. Department of Labor. Yang nga ka-assure ka utiragi del rengas. Yak mo follow up ay kal kamin tirkumi mora labor mo ka tirka nga mong elmutin me. Malutin me kada mesa ay gil mleutur batak la al sales. Correct mo mo gil. Yata madigayang maktiol tirka elwe subadaw basta ole ka mansulang. Other tial bla mo utial message gid la YouTube. So wherever they are, send message ka important. Pem brave na kayo siya bla bla. Kung sa uli director force mag-mute at mag-program mag-mira at labor. Siya yan may esel, siya ito kubet sa program mag-mam, yan lutong mo niya karmiw, yan siya kan muto mo eskatir, tukok medum, yan kadal muto sa prada, mabiray kayo maklab ang gulgira labor, pero may igong yan siya ito kubet sa kausi sa akaral tundaw. With love shines through your golden moonlight and your bountiful sea.